Okay, guys, welcome back with me, Ebron. Okay, today, how si resposta ba kalau isin be komen kerai kono ba unsa atu drive ya Australia. Okay, ini iya kolega Stansiu, kolega Nico, Nico, uh, Edio. Okay, guys. Hansane. Everyone can drive in Australia. Okay, everyone can drive. Okay. The important things that we should know. Buat nabe permeru. Okay. Saya akan jelaskan. Drive in Australia it's easy. So langsung ngodiang. Okay, buat nabe how experience how hetang drive in Australia maka alfa tina makolega sira nabe request e depois makolega sira nabe seasonal worker nabe agora iya hela pendente hela timor. Okay, so please watch this video. Okay, asane guys, iya Australia ita hatene kata emo hutu sangat respect kono ba iya traffic. Okay, traffic nih iya nih sangat ketat lah limar. Okay, so guys, let's start with the easy things like seat belt. Okay, ini kadang ita lah sama atau sama liu kono apa seat belt. Okay, seat belt menurut ita yang hal lebih kecil, tapi Australia no, Australia keep attention kalau buat tidak seat belt. Okay, sebelum lo ke kereta itu langsung tahu seat belt. Okay, that's the important point. Okay, and the second you have to jangan lupa ketahuan itu buatnya license. Okay, just keep with you. Okay, wherever you go. And then Australia ita tenemos kata drive Australia ini bolu yang speed. Ini halai ho speed. Per esempio sidadine sira fo limitação speed ne hira per esempio 50 60 atau tem sira halai itu 50 60. Per esempio di luar kota adalah 120 100 nih tem sira halai itu nih. Jadi buat hotu nih akumulasi buat hotu nih halimar ho traffic det. Halimar ho sistema bolu dan traffic ya. Yeah, something like that. So Australia sangat ketat lah limar. So be careful, okay? But it's easy. Bahir kan kalau isira mai Australia, kalau isira tinser keep attention lang buat ini hanesan seat belt, tinser lori license, tinser sera sama by speed. Okay? Ini sangat important, okay? So guys, ita kata Australia sangat buat tidak boleh dia traffic sign. Ita kata munu tomak traffic sign nih it's all same. Standar internasional hodo anesang tapi sign baru lebih tina sang lah so be careful. Hanesang buat tidak embol dan giveaway. Giveaway sign balutang pokoknya sign na beki itu timor lah ya. How explain kono bahasa giveaway tambah saida tambah ini adalah bara kolega sir balu drive di Australia sira ketika buat tidak giveaway pelang emak giveaway mungkin perampatang semper pertigaan mana ketika buat tidak giveaway ini it's mean that please for prodadi ba emana be liwe ba for pribadi ba emana be oeng ya sorry nih jadi sangat berhati-hati kalau giveaway lebih terobos biru itu. Sangat hati-hati, so please give attention. And then guys Australia buat importante na be que tem tahu itu ni prioridade mak primeiro kita hemutua drone drinks alcohol while you drive in Australia it's not allowed. Please
Ini sangat berbahaya kalau itu buat hemu tua sambil drive, oke? Bahir kalau polisi hetang tambah eman everywhere emang uja kamera, oke? Sempre akap tau, oke? Jadi sangat izin polisi sempre karita. Hanya sang oleh speed emang tahu nambah 100 oleh itu over dia 120. Oh emang tahu 90 oleh itu 100. Jadi kenapa kamera langsung akap tak? Emang ini alarma di speed ini detekta. Lah ya lah persija polisi yang tengsi dapatin no. Ini emang uji alarma. So be careful, okay? Ida pois labele lori telefoni sambil lori kereta, okay? Is dangerous, terrible thing. Asa oing mo sansan tua oing tua ne. Bahir kalau polisi kar meskipun ehmu itu andit. Sedikit pun alkohol tetes bawang di bularang pasti sir detekta. Oke. Ini sir bolu dah buat tidak blow, ia buat tidak masa itu berhu, sir koko itu ursia olin suhu tamai larang ursia buatnya detekta alkohol hiram oh hemu. Meskipun atau hire tetap udah detekta kalau hemu alkohol, stop. Oten serba sidang, oten ser selo, seat belted $500. Apalagi alkohol. I don't know, 1000 alat los, oke? Pues emang di sidang ini los untuk sementara nih foto kartu tenser nih harus lapor mungkin hento 3 bulan, 4 bulan, pengen obat lapor ini proses naruh maksudnya. Pokoknya stealing your time, okay? It's like stealing your time, so make you boring or like, okay? So sangat berhati-hati, please. Ida pois iha sinais ki sinais ide ambul yang loading jong, oke? Kada vez ami sempre hetang halet buat tidak kono loading jong. Tambah loading jong nih asane. Loading jong nih lebih parkir napa, oke? Kecuali iha emergency ema rumah bela asisi napa, privacy bela asisi napa, tambah napa fating asisi emergency rumah gak karena bela parah kan sansa. Point allow. Mais lost by public, okay? So hari sayang ide toileting ada yang golden loading jong, please skip it. Oh lebih parah apa, okay? Ida pois ida tang makai yang no standing, okay? No standing makai no standing, please, okay? Lebih parah ba, okay? No standing lebih parah ba. Ida pois kona ba bus parking, taxi parking, pois wa ale jadi ning fating napa masih tahu sayang, please lebih parah, please, okay? That's danger, okay? Lost dangerous. Iya, memang dangerous dalam hal harus tidak berusaha sama polisi, okay? Tambahnya allow for you to park, okay? Di Australia mau sita kuliah kona buat tidak parkir. Everywhere in Australia you have to pay parking, okay? So ini emang sistema buat tidak bela uja online, bela uja cash langsung uja koin. So bahir parkir kereta. Ini yang mau tutup foto on space ini apa garis putih ini itu buatnya kereta tinggal pasi garis putih lebih liu si garis putih lebih baik untuk lebih liu, oke? Si liu langsung polisi langsung tahu buat tidak karta ide iya ini karta oing oting seluruh ini lu baselo, oke? Nomos bahira itu buat tunggu si kereta itu buat yang selo, oke? Tunggu si kereta itu buat baselo koi mungkin sekitar $1. Yeah, just only $1, $2 you have to pay. Okay, just gonna put coin. I think it's maybe for 45 minutes or just 1 hour. Please pay. Okay, so it's about la pay. It's gonna be trouble with you. You have to pay $80. If you don't pay, double pay is $160. Pokoknya ini double access nih. Okay, otin serselo. Yeah, now most okay Oke, kita lupa kanu bahira itu buat selo, urci henapa, urci saya tiket kertasnya mah urci itu tahu kartu ini. Lebih luar vali tiket tahu polisi luar vali, oke? Nih urci polisi hari yang itu buat selo la selo. Jadi urci kartu tempel nama buatnya. Pasang lebih lah, teaser tahu, oke? Jadi bahira kanu tamu osan tiket saya parkirnya, oke? Berbah tampil kartu larang, oke? Tapi video ini para urci tambah eman mobil bang Walmart para serba hari. Oke, guys. Jadi hansang kolega tan sini dia oke bagaimana Unsa driver Australia. I think it's easy, but
Ngam how dia yang hansen saya tertentu nebe itu bote sate. Mungkin iya saya malam be house daw bele hatene may be bako lagi sila bela googling o how bela googling or siya bela jelaskan lebih lanjut. May be standard international I think same. Tututan esa. So ke iya balon be mungkin tambah emane road o emane dalang be ke luang barak jadi si nice arahannya barak lah limar tapi menurut hal hanesan det cuma karena berbedanya kan tambah emane selalu luang jadi emane peran petang barak buat jadi fosain ini jadi tidak mengikut arah belok ke kiri atau gimana ursi pelang apa yang pasti tahu oke so guys how sinti mana ini so just be careful okay keep attention buat cerita yang ada yang nih bako lagi selesai soal worknya nabi at my please okay para saudi dia yeah stop smoking stop drinking okay stop good okay online money did so thank you bye bye Hey you what's up guys, don't forget like and subscribe my video AF Carvalho, okay? Subscribe itu buat cerita hetang video nabi importante tang, okay? That's magic.